Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku butaka bw'u Burundi nyuma yuko hakomeje kumvikana ndetse imyivumbagatanyo ikomeye cyane kutumvikana ndetse no gucikamwe ibice by'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse hakaza kugaragara benshi bo mu ishyaka riri ku butegetsi bamaze gucikamwe ibice bitewe nuko batari kumva filozofi cyangwa se ibitekerezo bya perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Inama ku munsi wa kabiri yongeye guterana, inama y'igitaraganya ya etat-major yiganjemo abasenior officers, abajenerali ndetse n'abakoloneli, ndavuga abasirikare bakomakomeye muri iki gisoda cy'u Burundi. Aba bose bafashe umwanzuro wo kongera gukora inama ku munsi wa kabiri nyuma yuko ku munsi w'ejo bagerageje gukora inama nyamara ntiyagera ku mwanzuro aharanzwe imyivumbagatanyo, guterana amagambo ndetse benshi baravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi iyi nama ishobora kuza gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuza kumutembagaza ku butegetsi. Ni igihe kinini cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye avuga amagambo akomeye cyane avuga neza ko harimo benshi atizera mu bayoborana igihugu, avuga neza ko harimo abagambanyi mu bayoborana igihugu ndetse ngo bari hafi ye, ndetse byatumye yongera ubwirinzi bukomeye cyane ku ngoro ishinga amategeko, ndavuga ku nteko ishinga amategeko, ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Aha hose hongerewe uburinzi ndetse hongerwamo abasirikare benshi cyane mu rwego rwo gukomeza kuba yakirinda kudeta cyangwa se bagerageza guhirika ubutegetsi. Amaradiyo ndetse n'amateleviziyo ya leta ku butaka bw'u Burundi ibi byongereweho umutekano kuko avuga neza ko abashaka kumuhirika ku butegetsi ari byo bazifashisha. Uyu mugabo kandi ubusobanuro bwinshi cyane ku bijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira ku butaka bwa Kongo yabuze icyo asubiza. Abazwa ku rupfu rwa minisitiri ndetse uyu wari minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru naho yabuze icyo asubiza ku rupfu rwa Gabi. Nyine uyu wari minisitiri wasanzwe yishwe mu minsi ishize ndetse yiciwe mu modoka ye, aho byashinjwaga ndetse benshi bakavuga neza ko ari perezida General Neva wamaze kubikora bitewe nuko yaramubikiye amabanga menshi cyane. Ibibazo byinshi cyane byakomeje kugaruka ku magambo uyu mukuru w'igihugu kandi aheruka gutangaza ubwo yaganiraga n'umunyamakuru ukorera ku rubuga rwa YouTube, aho yavuze amagambo menshi ndetse biza kurangira yimennye inda. Ibi byose General Neva yakomeje guhatwa ibibazo, benshi baravuga neza ko nta na kimwe yashubije mu buryo bwa nyabwo ngo atange ubusobanuro bwuzuye ibishobora kuza kumukoraho. Bisa nkaho abasirikare bakuru ku butaka bw'u Burundi bamaze gutinyuka ndetse basa n'abatakiri guha icyubahiro gikomeye cyane General Neva nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru ari gusohoka mu sare iri kuberamo inama aravuga neza ko hashobora kuza gufatwa imyanzuro ndetse n'ibyemezo bikomeye cyane, aho benshi cyane bashobora kuza gutungurwa n'imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza kuvamo. Benshi baravuga ko uyu mugabo ashobora kuza guterwa kudeta akeguzwa ndetse igitaraganya n'izi ngabo, dore ko bivugwa neza ko yamaze no kugenda agaragaza kutumvikana na bamwe muri bo bitewe cyane cyane n'abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo, aho 23 iri kubabaga iri gusya itanditse mu bice bitandukanye. Amakuru aremeza neza ko etat-major y'u Burundi yongeye gukora iyi nama nyine nk'uko nabikubwiye nyuma yuko ku munsi w'ejo hakozwe inama ariko yaje kurangwa n'amatiku ndetse n'amagambo menshi cyane, aho nta mwanzuro wigeze ufatwa. Benshi baravuga neza ko umwanzuro uza gufatwa uyu munsi ushobora kuza gutuma perezida w'igihugu cy'u Burundi aza kujya mu ntambwe 18. General Neva mugenzi we Tshisekedi asa naho ntacyo ashobora kumufasha muri ibibazo kuko ni ibibazo birenterine mu gihugu ndetse no mu buyobozi, aho bivugwa neza ko uyu muperezida w'igihugu cya Kongo amakosa menshi yakozwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi yagizwemo uruhare ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi utetse igihugu cya Kongo, harimo kumushukisha zahabu ndetse n'amadolari, akohereza abasirikari ibihumbi n'ibihumbi ku butaka bwa Kongo bakomeje kuhagwa ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane u Burundi buvuga neza ko buri kugira biturutse ku burangare cyangwa se ku myitwarire ya perezida w'iki gihugu. Ubu tuvugana abasirikare baricaye ndetse barimo barahata ibibazo perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko ntabwo ari wenyine, hari abamushyigikiye nabo bakomeje guhangana n'abatari kuvuga rumwe nawe. Ibintu rero bikomeje kugenda bidogera, inama irakomeje, imyanzuro iraza gutangazwa mu kanya. Turabagezaho amakuru ababwira byinshi cyane mu bijyanye n'imyanzuro yamaze gufatwa, ariko benshi cyane baremeza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze kurakara ndetse cyariye karungu, gishobora kuza gufata imyanzuro ikakaye ndetse iribuze gusharirira perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye
ndayishimiye nyene cyubahiro. Ni inkuru zigezweho ziri kuvuga mu mutekano, politiki na diplomasi. Nanone ku butaka bwa Kongo haravugwa ibiturika biremereye cyane byongeye guturika byerekeza Minembwe, aho bivugwa neza ko ari imirwano karabutaka yabereye Puezero, aho mu 23 yongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ibice ibyaje gutuma abasoda b'igisirikare cya Kongo baza gusubizwa inyuma nyuma yuko bari batangiye gusheringa bakoresheje imbunda ziremereye cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM, ndetse ahavugwa imbunda ziri kurasa amasasu menshi cyane, aho bari gusheringa urufaya rw'amasasu mu bice bituyemwe abaturage. Amakuru kandi akavuga neza ko abanyamurenge bakomeje gutabaza amahanga ndetse n'imyigaragambyo ikomeje kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko i Washington. Hakomeje kugaragara imyigaragambyo mu mujyi izenguruka abanyamurenge ndetse n'abakongomani, aho bafite ibipankarite, ibyapa bitandukanye byanditseho ko batifuza Tshisekedi ndetse bakomeje kugenda bamurwanya uko bigenda bigaragara. Amakuru kandi aravuga neza ko Tshisekedi yaje kwisanga ari kurwanwa n'aba bari mu mahanga ndetse bari guhuruza imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho bamushinja kuba ari we uri kwica abanyamurenge afatikanyije na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse aho basa n'abiyemeze kurimbura ubu bwoko. Imyigaragambyo irakomeje ndetse ibiri gushyira ku gitutu gikomeye cyane perezida w'igihugu cya Kongo ndetse n'ingoma ye, aho bashobora kuza kwisanga amahanga yongeye kubatunga mu itoroshi, bakaba bafatirwa ibihano bikakaye biremereye cyane, harimo no kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rukurikirana ibyaha kubikomerezwa. Yebaba ibintu bisa naho byabaye bibi cyane. Nanone igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kwifashisha abasirikare batandukanye baturutse mu matsinda y'intoranywa mu basirikare baje gutanga umusada kugira ngo bakomeze kugenda bapanga ibyo guhitana bamwe mu bayobozi ba M23. Nyuma y'urupfu rwa Wiringoma, uyu kandi wari umuvugizi wa M23, murabizi bye uko yaguye Rubaya ndetse nuko byagenze. Akagambane kabayemo drone igisirikare cya Leta ya Kongo zaje mu gihe kiri mu gahenge k'imirwano, ndetse bisa naho hari hakwiye gufatwa indi myanzuro, ariko amahanga yararebereye. Nanone igisirikare cya Leta ya Kongo cyongeye gupanga guhitana uyu nta wundi ni General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23. Ibi nanone bari babigezeho mu gihe agahenge k'imirwano kari kuba. M23 yaje kuvumbura amakuru ndetse ndakubwira byinshi cyane ku mutasi ndetse n'abandi bafashwe bari bafite umugambi, ndetse bari bamaze kugerageza gutrakinga aho M23 abayobozi bayo bari, by'umwihariko uyu General Sultani Makenga. Amakuru kandi akavuga neza ko ibi byari byamaze kurangira, yagombaga guhitanwa, ariko nanone drone bivugwa neza ko zari bumuhitane nta nemwe igeze haguruka kuko hamaze gufatwa abari bari mu mipangu yose. Ndakubwira byinshi cyane. Ni operasiyo ikomeye cyane yabereye mu nkengero z'umujyi wa Goma, ndetse abagambanyi bari bamaze kugira mu mujyi wa Goma muri quartier twafata nkaho ari quartier twakita nk'ikiyovu cyangwa se quartier isanzwe ituwemo n'abayobozi ba M23 ndetse n'ibindi bikomerezwa, ariko bikaba byari byagoye kumenya inzu uyu muyobozi wa M23 General Sultani Makenga aherereyemo, ndetse ngo banamenye niba koko ari muri iki gice cya Goma. Ibi kandi bikavugwa neza ko abagurutsa drone bo bari kuri target bategereje guhabwa ndetse sinyare ya nyuma, ndetse amakorodoni bari bamaze gusetinga ibisa naho nta cyari gisigaye. M23 binyuze mu butasi mu gukurura amakuru aremeza neza ko yaje gukora iperereza, biza kumenyekana neza ko hashobora kuba hari drone iri gutegurwa kugurutswa ndetse irenze imwe, ndetse ikaza kugera hano muri iki gice aharasiwe Umufaransa, ahantu byateje ibibazo bikomeye cyane. Byanavuzwe neza ko hari hagiye kwicwa Joseph Kabila ahangaha Igoma nyine. Nanone bari bagiye gusubiramo iki gitero ngo gihitane uyu nta wundi ni General Sultani Makenga, ariko biza gusa nkaho M23 ryamiye amajanja. Ubwirinzi bw'ikirere nabwo bari bagerageje guhangana nabwo, dore ko bivugwa neza ko M23 mu rwego rwo guhangana n'ubukungu ifite amasaha ndetse n'igihe ibishobora kuba yashyizeho ubu bwirinzi bitewe naho abayobozi bayo baba bari batandukanye, ndetse bikavugwa neza ko abagambanyi bafashwe bagera kuri 6, ariko umwe niwe wari ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho bikomeye cyane byagombaga gutrakinga ndetse bigatanga sinyare ku bari gushyira korodone mu makompiyuta agomba kuza kugurutsa izi drone, maze hakaza kubaho kwica General Sultani
Makenga agakurikizwa Wiringoma maze ngoma 23 igasigara ari imfubyi maze igisirikare cya leta ya Kongo kikaza kwa advancinga mu bice bitandukanye. Iyi nkuru ntabwo yabashije korera igisirikare cya leta ya Kongo ndetse ntabwo byabashije kubakundira, ahubwo 23 binyuze mu bushishozi ndetse no mu butasi yamaze gucakira aba batasi. Ndakubwira byinshi cyane rero mbanze nkwinjize muri operation nkubwiye uko yari yapanzwe icyari kigamijwe, ariko reka nze nkubwire nanone uko 23 yakoze operation yo gufata aba bagambanyi. Nkuru dukura hafi ndetse mu bayobozi ba 23 zivuga neza ko igisirikare cya 23 gifite uburyo bushyashya bwumviriza ndetse bugakurura amakuru anyuze mu gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ubutasi bwabo, ibyaje gutuma 23 iza ahubwo yo gutarakinga abageragezaga gutarakinga abayobozi bayo maze igenda ibamenya, dore ko n'abaturage mu gihe muri iyi minsi babonye umuntu batizeye cyangwa se usa n'utamenyerewe mu makaritsiye runaka, kuko hari amakaritsiye ubusanga nta muvuma nyinshi zibamo, birangira batanze amakuru ndetse bivugwa neza ko ku bufatanye n'abaturage ariho haje kuvumburwa aba bagambanyi. Wafashwe yafatanywe udukoresho dutandukanye, harimo ibikoresho bikoreshwa mu butasi, harimo kandi ibindi bikoresho bivugwa neza ko ari ibikoresho bifite ikoranabuhanga ridasanzwe, ndetse uyu kandi byaje gusangwa ko ari umwe mu bahoze ari abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari wigize umuturage. Ntiyari wenyine, yarari kumwe n'abandi bivugwa neza ko ari 5, ariko bari bamaze gucamwa amatsinda. Bivugwa neza ko 4 bamaze gucakirwa ndetse umwe ari utarafatwa, ariko nawe hari ikizere kuko ntarasohoka mu mujyi wa Goma. Uyu kandi akavugwaho kuba ari we waruri kuba aza kugenda agerageza kumenya amakuru niba 23 ntacyo iramenya kubijyanye nuko hari gutegurwa iyi operation ngo babe bagira icyo bahindura. Ni inkuru kandi zikomeje gucicikana zivuga neza ko mujyi wa Goma amahoro akomeje kugenda hinda, ariko hakomeje kugenda hageragezwa kugabwa ibitero bikomeye cyane. Uyu generali Makenga kandi akomeje kugenda kubitirwa gatoki kandi na perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo, ariko nawe si ubwa mbere yihandagaza agahagarara mu ruhame. Ndavuga generali Sultani Makenga akavuga neza ko leta y'abajinga, leta ya Tshisekedi igomba gukurwaho ku kibi n'ikiza. Tshisekedi ntabwo aryama ntabwo asinzira mu gihe yumva amagambo ndetse n'ibitero bikomeye cyane biyoborwa na generali Sultani Makenga biri kugabwa ku ngabo ze, ibiza gutuma akomeza kugenda afata imyanzuro ikomeye ndetse ikakaye cyane, irimo no gushora akayabo. Bivugwa neza ko iki gitero cyari cyarwaye akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo kize gushyirwamo ndetse n'imbaraga zidasanzwe, dore ko ngo giteguwe iminsi igera kuri 5, ariko bikaba byarangiye gipfubye ndetse n'abari bakiri inyuma bakaba bamaze gufatwa. Uribaza ngo izi drone zari buhagurukirizwe hehe? Bivugwa neza ko izi drone zagombaga guturuka muri parike ya Virunga, aho bivugwa neza ko hari hamaze iminsi igera kuri 4 aba basirikare bakoresha izi drone kugira ngo baze kugenda bahuza amakuru ndetse bakontorera ikirere maze baza kugera ku mugambi wo guhitana General Sultani Makenga, maze birangiye umugambi upfubye basebye ndetse n'abari inyuma y'ibikorwa bose bamaze gufatwa bashobora kuza gushyirwa imbere y'itangazamakuru cyangwa se ntibikorwe mu gihe 23 iza gukora ikishaka, maze hakaza gutangwa amakuru menshi cyane ndetse hakamenyekana byinshi cyane mu biri gupangwa n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone inkuru zitugeraho zituruka muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo twigarukiye za Uvira, inkengero zaho n'ahandi hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane ku misozi ya Kabunambo, Mikenke, Puezero, mu kibaya cya Rusizi. Aho hose haravugwa ibitero igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwa advancinga, ariko bikaza kurangira ahubwo bakoze withdraw ikomeye cyane 23 ikabasheringaho ku buryo bukomeye cyane. Iki gisirikare kandi cyongeye kugaragarizwa ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo basa n'abamaze kurya ruswa ndetse n'akagambane gakomeye cyane bari kugambanira bagenzi babo ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'amakuru agezweho none yihutirwa cyane n'amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya 23 cyongeye kugaragaza neza ko kitaragafuka imvugwa rimwe, cyongeye gutanga isomo, ariko nanone cyatangiye ibitambo bikomeye cyane by'abasirikare b'igisirikare cya 23. Abasirikare bagera kuri 3 bivugwa neza ko baguye muri operation Karabutaka, ariko kandi ibi babikoze babizi neza ko ari operation yagombaga gusiga nibura ikoze impindura amatwara, ndetse aba basore b'intare za Sarambwe babikoze kugira ngo babe babasha no kuba bakitangira bagenzi babo. Ibi ndakubwira neza ko ari ibintu bidasanzwe. Abacancuro ndetse n'ingabo zangura aba bongeye gucucumwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse bamwe bafashwe mpiri n'igisirikare cya 23 muri operation Karabutaka. Ngiye kukubwira uko yagenze akantu ku kandi maze uze kumva ubuhanga budasanzwe
bw'intare za Sarambwe. Operasiyo ndakubwira neza ko yatangiye ubwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Ngura bifatikanyije n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya babaje gutanga umusanzu cyangwa se umusada mu gukoresha ikirere ndetse no kugurutsa izi drone. Amakuru avuga neza ko bari bateguye igitero rurangiza gishobora kuza guhitana 23 ndetse kikaza guhita gifata ibice byerekeza Minembwe ndetse n'ibice biherereyemo abanyamurenge, dore ko basinyiye kubimura muri ibi bice. Inkuru iremeza neza ko 23 binyuze mu butasi bwayo yaje kumenya amakuru yemeza neza ko hashobora kuba hari gucurwa umugambi mubi mubisha ndetse umugambi ushobora kuza kwigiraho ingaruka zikomeye cyane. Igihugu cya Ngura ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika nabyo bifite indege z'intambara, kandi abahanga babo nibo bifashishijwe n'igisirikare cya leta ya Kongo bari gufatikanya n'izi ngabo z'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya bakaza kwerekera ndetse no gufasha by'umwihariko ingabo za leta ya Kongo. Kuri uyu munsi rero amakuru aragaragaza neza ko hari hamaze gutegurwa igitero ubwo haburaga amasaha 3 ngo kize guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyerekeza mu Minembwe ndetse na Mikenke ndetse n'ibindi bice nko muri Plaine de Rusizi, kandi iki gitero kikaba cyari bukurikirana n'ikindi gitero rurangiza cyashoboka guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, aho hagombaga guturuka Su-25 indege rurangiza y'intambara maze ikaza gukukumba ibyasizwe n'izi drone zagombaga guturuka Kisangani. Operasiyo Karabutaka ya 23 abasore 6 bahise bafata umwanzuro wo kuvuga neza ko iyi ntambara bagomba kwirwana ndetse kabone n'ubwo bahasiga amaraso. Ibi kandi bahise babishyira mu bikorwa. Abasore be mu itsinda rikomeye cyane ry'abakomando kandi bafite backup ikomeye cyane y'abasirikare 25 nibo babashije kuza gutera ahapangirwaga ibi bitero bikomeye cyane. Mu bakomando 6 bari imbere ndetse abandi basirikare 25 babakoreye kava ndetse bari kugenda bagerageza guhangana n'uwari wese ushobora kuza gutungurana akabuza iyo operasiyo kugenza neza. Biravugwa neza ko 3 basize ubuzima, abandi bakomando 3 bama 23 bakaza kuhava amahoro, ariko kandi baje kugera ku ntego 110%. Nimvuga 110% uraza kumva neza ko bageze ku birenze ibyo batekerezaga. Abasirikare 3 b'abacancuro bahaguye, abandi bagera kuri 4 bafatwa mpiri. Abasirikare 6 baturutse mu gihugu cya Ngura bafashwe mpiri, abandi bagera kuri 7 bahasiga ubuzima. Biravugwa neza ko kandi hagaragayemo n'abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bahasize ubuzima tutaramenya umubare. Abacancuro kandi bafashwe ndetse n'izi ngabo za Ngura bahise bazirikwa ndetse bashyirwa mu modoka 23 yari yitwaje icungiwe umutekano ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi amasasu yo yavugaga ku buryo bukomeye cyane cyatumye haza no kugwa abakomando. Nuko ahapangirwaga urugamba hari harinzwe cyane, ariko gutungurana gukomeye cyane kwaje gutuma 23 igera kuri izi ntego. Nibyo ungira ngo wumve 23 yaje kwifashisha bamwe mu baturage batuye aho hafi bagombaga kumenya uburinzi buriho abasirikare bangahe ndetse bakaza kumenya byinshi cyane mu bijyanye niba aho hafi hatari barracks ndetse n'uburinzi bwa gisirikare bushobora kuza gutanga umusada. Byaje kumenyekana neza ko abasirikare bari hafi bishobora kuza gutwara niburi minota 40 cyangwa se 50 bari kuza n'amaguru, cyangwa se bigatwara iminota 15 bari kuza mu modoka kugira ngo babe bageze aho 23 yagombaga gukorera operasiyo. Ni ukuvuga ngo operasiyo yagombaga gukorwa nibura bagateganya neza ko ikiza kuba nka backup cyangwa se ramforo iza kuza gutabara ahangaha hakozwe operasiyo iza gukorwa mu minota 15 mu gihe imodoka yabihagereye ku gihe. Ariko kandi amakuru aravuga neza ko 23 yitwaye operasiyo kugira ngo irangire iminota 36 ndetse byaje gutuma haza kugera ingabo z'igisirikare nyine cya leta ya Kongo zije gutanga ramforo arizo zahanganye n'izi ngabo za 23. Nuko aba bakomando ba 23 bari basigaye inyuma baza kuraswa ndetse biza kurangira bitabye Imana, ariko imirambo yabo yaje kujyanwa na bagenzi babo. Bakoze igishoboka cyose kugira ngo iyi mirambo ya bagenzi babo ize gukurwa ahangaha. Imirambo y'abasirikare ba 23 igera kuri 3, kandi bikavugwa neza ko aba basore babikoze bavuga neza ko bashobora no kwasiga ubuzima, ariko kandi bakaza kugera ku ntego. Benshi baravuga neza ko aba bakwiye kujya mu ntwari za 23. Ubu tuvugana rero nyuma yo kuza gufata mpiri aba bacancuro abandi bagapfa, ingabo za Ngura zigafatwa mpiri izindi zigapfa. Amakuru aramaze kwemeza neza ko hamaze kugaragara igisa nuko iki gitero cyamaze kuburizwamo ndetse na bimwe mu bikoresho byari buze kwifashishwa birimo za computer zirimo amakorodone aza kuza kuzamura aya madrone. Byose byamaze kumenagurwa, byangijwe ku buryo bikomeye cyane na 23 bisa nkaho bitakikunze ko hongera kugurutswa na drone muri iki cyumweru, bitewe nuko iki gitero cyo ntikigishobotse ndetse no kongera gukusanya ndetse no kwegeranya ibi bikoresho bisa naho biri buze
bimaze kugorana. M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe kugeza kuri ubu ngubu ziri kwitwara neza mu bice bitandukanye. Ni inkuru kandi zishobora kugenda zishimangirwa na bamwe mu barwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gutanga ramforo. Bavuga neza ko babonye bagenzi babo bajyanwa ariko nta kundi bari kubigenza kuko amasasu yari menshi cyane. M23 yari ifite imbunda ziremereye ziri gusheringa kuri aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari baje gutanga ramforo kandi bahageze bisa naho operasiyo yarangiye hasigaye kuva muri aka gace. Amakuru avuga neza ko aba bamaze gufatwa bamaze kujyanwa mu birindiro bya M23. Benshi bongeye kwitera hejuru bavuga neza ko M23 na wayihagarika. Benshi baravuga neza ko aba bacancuro bari buze gukanirwa urubakwiye kandi bari buze gutanga amakuru y'ibyo bapanga uko babikora abo bakorana kugira ngo bize gufasha M23 gukomeza gukontrola ndetse no kumenya amakuru yaho ibitero bishobora guturuka. M23 isa nirokoye ubuzima bwayo itibagiwe abanyamurenge bari mu Minembwe bari bamaze gukanirwa urwo gupfa. Izi squays zagombaga kuva Bujumbura ndetse n'indege z'igisirikare cya leta ya Kongo ziganjemo drone zo mu bwoko bwa kamikaze ndetse n'izo mu bwoko bwa CH4 izi zituruka mu Bushinwa nazo zikaba mbi cyane kubijyanye n'urugamba. Ibi byose byamaze kuburizwamo. Amakuru kandi aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kuririra mu myotsi. Tshisekedi asa n'uwamaze kumenyeshwa iyi nkuru ngo asa n'uwo ibintu byamaze kurenga. Nanone hakurya i Bujumbura bivugwa neza ko General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro utetse igihugu cy'u Burundi nawe iyi nkuru ikimara kumugeraho yaje kwicara aburi cyakora ndetse bivugwa neza ko hahise hatangira gukorwa iperereza rikomeye cyane mu basirikare babo kugira ngo nyine bamenye niba nta babashije kugambanira aba bagenzi babo cyangwa se batanze amakuru kuri M23. Tshisekedi General Neva basa n'abamaze gucika umugongo. Ibyo bari gupanga byose biri kugenda biburizwamo. M23 iri mu ngamba. Ibintu birakomeye, ibintu ntabwo byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iyi nkuru ya operasiyo ikomeye cyane yo guhitana abacancuro, reka twindire mu zindi nkuru zikomeye cyane. Inkuru igezweho aka kanya yemeza neza ko General Sematama Sharire uyu ni umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho igisirikare cy'u Burundi cyashatse kumuhitana ndetse ngo bamwice urwa Makanika General Ruhunda Michel Makanika ariko biza kurangira Imana ikinze akaboko. Ndakubwira byinshi cyane. Bamuhoye iki se? Bashaka kumuhora iki? Ese byagenze bite kugira ngo operasiyo yose ize kuba ipfuba ku munota wa nyuma maze baze kurasa utariwe? Ibi ndabikubwira kandi ndakubwira neza ko igisoda cy'u Burundi cyarakaye nyuma yuko bivugwa neza ko abanyamurenge bagiye kugambanira abagenzi babo. Hari gahunda yuko abanyamurenge bagiye guteranywa na M23 ndetse bakaza kubakomanya imitwe kugira ngo bashwane kugira ngo umugambi wabo ugerweho. Ndavuga umugambi wa Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nyamara byaje kurangira bidakunze. Icyatumye bashaka kwica General Sematama Sharire umukuru w'ingabo za Twirwaneho wasimbuye General Michel Rukunda Makanika wishwe n'ingabo za leta ya Kongo na drone. Ndetse uyu mugabo wahoze yungirije Makanika akaba ari ukomeje kugenda ahagarara mu birindiro ashinga ndetse anakomeza uyu mutwe wa Twirwaneho. Yarapfuye, yari yishwe, yarazize iki? Operasiyo yo kumwica yagenze ite? Ndaje mbikubwire. Ndakubwira kandi ko hari kuvugwa urupfu rw'abasirikare 6 b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bivugwa neza ko harimo 2 bafite ipeti rya kapiteni. Ibi rero byabaye nyuma yuko M23 ihanganye ku buryo bukomeye cyane. Ese Puezero ko isa naho yamaze kugabanywa izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na M23 na Twirwaneho biraza kurangira bite ko imirwano yongeye kuba? Puezero ni igice kinini cyane giherereye hariya ku butaka bwa leta ya Kongo, by'umwihariko igice gisanzwe cyerekeza mu bice abanyamurenge yatuyemo. Ariko kandi bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje ibidari byo byose kugira ngo M23 na Twirwaneho bahave, nyamara byakomeje kugorana. Ibiri gutuma hakomeza kubera imirwano ikomeye cyane. Ndakubwira byinshi cyane kuri izi nkuru. Nanone kandi amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye kwakira inkuru mbi cyane. Ni inkuru ncamugongo yemeza ifatwa ry'abasirikare bagera kuri 13 b'igisirikare cy'u Burundi byaje kurangira bamanitse amaboko nyuma yuko bari bamaze kugotwa na M23 mu kibaya cya Rusizi mu mirwano ikomeye cyane yakomeze guhuza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gufashwa n'u Burundi, bose bagahangana na M23. Ni ibintu bikomeye cyane ndibugusobanurire muri izi nkuru. Ikaze rero muri aya makuru yacu, ndagusaba ko wakanda like ndetse ukanakanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ndakubwira neza ko ni inkuru igezweho yemeza neza ko General Sematama uyu ni umusirikare ukomeye cyane mu mutwe wa
twirwanaho ndetse ni nawe muyobozi wawo kugeza ubu. Uyu General Sematama yahoze yungirije General Michel Rukunda Makanika wishwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo ku kagambane gakomeye cyane, ndetse aza kwicwa kugira ngo barimbure abanyamurenge. Ariko kandi bisa nkaho uyu General Sematama Charles yasigaye ndetse agasigara mu nshingano neza n'ubwo Burundi bwari bumuhitanye. Uribaza ngo byagenze bite? No operation yari yapanzwe n'igisoda cy'u Burundi bivuga neza ko bafatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubundi hari gahunda yuko mama 23 ndetse na twirwanaho bagomba kugirana amakimbirane bagashwana bagatangira kurasana, nuko igisirikare cya leta ya Kongo kikagera ku ntego zacyo nkuko bari babipanze ndetse n'abarundi. Intego zabo rero nta zindi, ndakubwira neza ko bafite intego yuko baza gufata igice abanyamurenge batuyemo bakabirukanamo Burundi, bakagira training wing y'igisirikare ngo cya P5 igisirikare cya Kayumba Nyamwasa ngo yashinze kugira ngo aze gutera u Rwanda. Ibi rero biravugwa neza ko iki gisirikare cya Kayumba Nyamwasa cyabuze aho cyerekeza, ndetse akaba ariyo mpamvu bashaka kumenesha abanyamurenge. Mu kwegera rero bamwe mu banyamurenge bagiye bagaragara ku butaka bw'u Burundi kugira ngo baze kwerekana neza ko Burundi bubanye neza n'abanyamurenge, nyamara birengagije neza ko ari bwo bukomeza kubarasa mu minembwe ndetse n'ahandi. Ibi rero byaje gutuma mu gihe igisirikare ndetse na leta y'u Burundi na leta ya Kongo babonye neza ko guteranya mama 23 ndetse na twirwaneho bitagikunze, kuko bafite umugambi umwe ndetse n'intumbero zabo ari zimwe ari guharanira uburenganzira bwabo. Baje gufata umwanzuro wo guhitana umukuru w'uyu mutwe wa twirwaneho nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeza kugenda bigaragaza amakuru avuga neza ko bari bapanze drone yo mu bwoko bwa kamikaze yagombaga kurasa uyu mugabo General Sematama, ariko biza kurangira irashe mu muhana atarayemo nk'uko amakuru abivuga. Ibi kandi byari byapanzwe ku bufatanye n'ingabo za Kongo, aho u Burundi bwamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kumuhigisha uruhindu, ariko kandi nabo bikaba bitari kuborohera. Amakuru aremeza neza ko hamaze kujya hanze amabanga yemeza neza ko leta y'u Burundi yamaze gufata initiative ikomeye cyane ifatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo ko bashobora kwica General Sematama, maze ngo abanyamurenge ndetse n'izi ngabo za twirwanaho bagasigara ari impfubyi, ndetse bakaza kugenda bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kugenda babamenesha. Ni ibintu rero byagaragaye nyuma yuko iyi drone ndetse yo mu bwoko bwa kamikazi yarashe aho uyu mugabo bakekaga ko ari, nyamara biza kurangira atariho ari. Ni mu gihe hapfuye abarinzi be babiri bivugwa neza ko batari bari kumwe nawe, ariko kandi nyuma yo gutrakinga telefone ye biza kurangira umwe mu barinzi we wari ufite telefone isanzwe ikoreshwa n'uyu mugabo ari we uhitanywe n'iyi drone. Bisa nkaho General Sematama nawe yari yamenye aya makuru, ndetse agerageza gukora icyo twakwita kwikavaringa, ndetse agerageza gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Gusa ntabwo bari bazi niba iki gitero gishoboka cyangwa se kiza kubasanga he, ariko bari bafite amakuru neza ko bari guhigishwa uruhindu. Ibi rero birasobanura iki? Biragaragaza ubufatanye bwa Tshisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi bwo gutsemba abanyamurenge niba bageza aho bongera gushaka kwica bamwe mu bakuru babo. Nyamara leta y'u Burundi kagaragaza neza ko ishyigikiye ndetse yabanye neza n'abanyamurenge, ibyo benshi cyane bafata nka propaganda zikomeye cyane. Ni ibintu dukomeza kugenda dukurikirana tukamenya byinshi cyane. Gusa Imana y'abanyamurenge yabashije kurokora uyu mukuru w'ingabo zabo General Sematama Charles, ntabwo yigeze yicwa nk'uko amakuru abigaragaza. Nanone ni inkuru zigezweho z'imirwano ikomeje kugenda ivugwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Uvira ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hagaragara kuba ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cya mama 23 nacyo gigakomeza kugenda akihagararaho. Ndabanza nkubwira inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana, uyu ntawuri ni Jarike Habyarimana, ndetse na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'agakungu bamaranye iminsi gukurana bya hato na hato inama z'igitaraganya zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, abangaba bamaze gushwana, kutumvikana gukomeye, ndetse n'amabanga amwe namwe yamaze kujya hanze. Uratekereza bapfuye iki? Ese amabanga yagiye hanze nayahe? Ndaje mbikubwire, ntabwo ndi bugutindire, ndakubwira n'indi nkuru ikomeye cyane ivuga neza ko ingabo za Kayumba Nyamwasa, uyu nawe ni umwe mu barwanya leta y'u Rwanda. Izi ngabo ziswe P5 ni ingabo ziherereye ku butaka bwa Kongo ndetse zifashwa na leta ya Kongo. Amakuru avuga neza ko zari zaremerewe na leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi ko bazirukana abanyamurenge mu bice bya Minembwe, akaba ariho bagira ku training wing ahazajya hakorerwa imyitozo, ndetse hakaba hahinduka n'ibirindiro bikuru cyane by'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ndetse n'abandi batavuga rumwe na leta, ariko bafashijwe n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo
na leta ya Kongo muri rusange. Biravugwa neza ko izi ngabo zahuye n'uruva gusenya ndetse ma 23 n'amadubu twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge bongeye gukora ibitangaza. Byagenze gute ndabikubwira. Urumva igihombo gikomeye cyane leta y'u Burundi ndetse na Tshisekedi muri rusange ndetse na Kayumba Nyamwasubwe n'izi ngabo ze bahuye nazo amaraso yamenetse. Nakubwira kandi inkuru zigera kuri ebyiri zindi zivuga neza ko abanyamurenge bamwe na bamwe bashyizwe imbere ngo bagambanira abanyamurenge. Bivugwa neza ko bari bahawe akayabo k'amafaranga y'amarundi. Biravugwa neza ko abangaba bamwe muri bo bamaze kugenda babudwa irengero. Ni mu gihe abanyamurenge bari bafashe umwanzuro wo kugambanira abagenzi babo kugira ngo bateranye ma 23 ndetse na rwirwaneho. Bisa nkaho byabapfubanye wari umugambi wa Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bagonganishe ma 23 ndetse na rwirwaneho bagamije kugenda bashyira hamwe nkuko babyemeje. Ibi ndabigarukaho nkubwire uko byaje kurangira, ariko kandi ndanakubwira inkuru zikomeye cyane muzituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba wo kurasana gukomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi aho bari bahanganye na ma 23 ahangaha ni mu kibaya cya Rusizi aho ibitero bikomeye cyane byongeye gukorwa imbaraga z'umurengeri imodoka byo nkoko bwa BMW. Ibi birasakure ndetse n'imodoka zo mu bwoko bwa tanka zongeye kurekura amarokete. Ma 23 yongeye kwirwanaho nyuma y'uko yari igabwe y'igitero. Ariko kandi ni iki cyabaye kugira ngo izi ngabo z'abarundi zize kwasiga ubuzima? Ma 23 ishobora kuza kwerekana abasirikare b'abarundi bakuru ndetse n'imirambo yandagaye muri uyu muhanda uturuka Bidegu werekeza mu bice bya Kabunambo. Iyi nkuru ndaje nyikubwire, reka nkubwire ko ubana nanjye umunsi ku munsi nkandira like kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro ndetse unakande subscribe. Ngenda kubwira inkuru zigezweho ku butaka bwa Kongo mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Turambuka mu Burundi ndetse no mu Rwanda dukomeza tukubwira byinshi cyane bigezweho. Ni inkuru igezweho none hayemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kongo muri rusange bari bafite umugambi wo kuba bafasha ndetse bagakorana bya hafi na Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Aba rero bari barapanze umupangu hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Kongo. Uyu muhungu wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, uyu yahamagawe inshuro zirenga 16 ndetse bikavugwa neza ko yakoze inama zitandukanye ndetse akazikorera Kinshasa hamwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi aho yajyagayo mu ibanga rikomeye cyane. Aba bose umugambi wabo wari uwo gushinga igisirikare ndetse bagashinga igisirikare binyuze muri uyu muhungu wa Habyarimana nyine, aho yagombaga ngo kuba ari uyoboye iki gisirikare ndetse ngo kizaza gukuraho ubutegetsi maze uyu muhungu akazasimbura perezida w'u Rwanda ndetse ngo habayeho imirwano. Ibi nibyo Tshisekedi yashukaga ndetse akoresheje amagambo aremereye cyane akaza kwifashisha na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwereka ko bamushyigikiye. Ariko se bigenze bite ko bamaze gushwana ku buryo bukomeye cyane? Biravugwa neza ko Jean-Luc Habyarimana yari yemerewe akayabo k'amadolari ndetse akemererwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse abarundi bo bari abajyanama, dore ko bo kubijyanye n'ubushobozi bisa naho nabo bagifashwa n'igihugu cya Kongo kugira ngo bohereze abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo guhangana na ma 23. Akayabo rero k'amadolari biravugwa neza ko kari kamaze kwemerwa ndetse kari kamaze kugenda gasinywa ndetse aya mbere Jean-Luc Habyarimana yari yamaze kuyafata. Aya yari amafaranga yo kugira ngo ajye yifashisha muri déplacement ndetse n'ibindi bikorwa ndetse n'amanama azajya kurana n'abashinzwe igisirikare cye n'ibindi. Ibi Tshisekedi akabikora mu nyungu zo kugira ngo azamufashe gutera u Rwanda, ariko kandi bikaza kuba byakorwa mu izina rya Jean-Luc Habyarimana bidakozwe mu izina ry'igihugu cya Kongo. Amakuru avuga neza ko rero nyuma y'ibiganiro biri kubera mu Busuwisi aho ma 23 ikomeje kugenda iganira n'igisirikare cya leta ya Kongo ngo babe bareba uko basoza iyi ntambara nubwo byagoranye. Amakuru avuga neza ko imyanzuro iri kugenda ifatwa iri kugenda isa naho ifavoreza ma 23 kuguma muri ibi bice ndetse bikazagora Jean-Luc Habyarimana ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo gushinga ndetse bagakora training wing y'izi ngabo nkuko bari babipanze, aho yagombaga kuba mu bice bya Minembwe ndetse n'ibindi bice birimo abanyamurenge, ibice bigari cyane na za Mikenke aho n'inkengero zaho ndetse nkuko bitangazwa. Amakuru avuga neza ko ibice byose by'umurenge byari byamaze kwemererwa izi ngabo. Bivugwa neza ko uyu Jean-Luc Habyarimana azifatanyije na Kayumba Nyamwasa. Amakuru akavuga neza ko ubu ngubu nyuma yo kubona ko amahanga adashyigikiye na gato ya koma 23 yameneshwa kandi ari abakongomani, byamaze kugaragara neza ko Tshisekedi ndetse n'uyu muhungu wa Habyarimana bamaze kubona neza ko imigambi yabo yamaze gupfuba, aho bari kuzanyuza ingabo ndetse bakashyira ibirindiro bikomeye cyane bisa
naho byamaze kugenda bigaragara neza ko bitagikunze. Abanyamurenge nabo bakomeje gukomeza igisirikare cyabo cya Twirwaneho, bakomeje guhangana n'uburenganzira bwabo. Benshi bakundaga kwibaza impamvu ibitero bya Sukhoi ndetse n'izindi kajugujugu n'amadrone bigamije kurimbura imurenge bikomeza kwibasira iki gice. Benshi bakibaza icyo abanyamurenge bamaze kugenda bacumura ku gihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Benshi ntabwo bigeze bamenya ukuri ko iki gice abanyamurenge batuyemo cyari cyamaze gupangirwa gushyiramo ingabo ndetse gushyirwamo ingabo nyine zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Akaba ariho zijya zikorera imyitozo, akaba ariho kandi zizajya zikorera buri kimwe cyose, bakagira ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za P5, hakaba training wing, hakaba ibindi bikorwa bitandukanye, ari naho izi ngabo ngo zizambukira ziza gutera u Rwanda. Ibi rero bisa naho byamaze gupfuba ndetse byamaze kubapfana, kuko amahanga ntabwo yakemera ko 23 na Twirwaneho bava muri ibi bice nk'uko amasezerano arimo arabivuga kugeza ubu, ahubwo bari kugenda bareba uko amahoro yagaruka, buri wese akaba yaguma mu gice aherereyemo. Ibi rero byatumye gushwana ndetse no kutumvikana bikomeye cyane, aho Jarike Habyarimana yagombaga kwakira indi payment birangira atayibonye. Nyamara Tshisekedi impamvu atabikoze nuko yamaze kubona neza ko imigambi yabo ishobora kuza gupfuba nyuma yuko ahari kuzakirwa izi ngabo, ahubwo hakomeje kugenda hashyirwa defense zikomeye cyane za Twirwaneho ndetse na 23. Ibyo kurimbura abanyamurenge nabyo bikaba bikomeje kugenda bimuteza ibibazo. Amakuru asobanura byinshi cyane ku bijyanye nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bose bari baramaze guhabwa amakuru ko hari abazifashishwa ndetse kugira ngo iki gisirikare cya P5 gikomere ndetse n'imyitozo yari yaratangiye. Ibi rero byazambye, harimo kutumvikana ndetse no gutangira kumenana amabanga hagati ya Jarike Habyarimana ndetse na Tshisekedi. Ibintu byazambye, ibintu bimeze nabi cyane, ariko kandi ndakubwira neza ko nanone iyi nkuru dukomeza kuyikurikirana zamaze kubyara amahari. Ariko nanone igisirikare cya FDLR amakuru aravuga neza ko hishwe abagera kuri 18 mu bice by'inkengero za Uvira ndetse no mu bice 23 ikomeze kugenda ihanganamo na FDLR. Kisangani hapfuye abandi 20. Ni inkuru zemeza neza ko 23 ikomeze kugenda igerageza kuburizamo ndetse no guhagarika iki gisirikare cya FDLR gikomeje kugenda gifatikanya na FARDC. Ni imirwano iri kubera mu bice bitandukanye, ariko aho turi kwibanda cyane ni hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho 23 iri kuba ihangana n'ibisirikare bigera kuri 6 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ubwo harimo Wazalendo, ingabo z'Abarundi, ingabo za Tanzania, FARDC, akabamo FDLR ndetse n'abandi bacancuro benshi cyane baje gutanga umusada kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru zigezweho nonaha zijyanye n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru zisangamo igihugu cy'u Rwanda, inkuru zisangamo Burundi ndetse na Kongo n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko kandi harimo inkuru zigezweho ziri kuvugwa ku miripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho gutikurana ndetse no gusekurana, gusheringana amabombe ndetse na drone byongeye gukoreshwa. Ni amakuru ngiye kukubwira kandi ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gufatikanya n'igisirikare cyashinzwe na Kayumba Nyamwasa afatanyije na Jarike Habyarimana. Uyu ni umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu muhungu kandi ari gukoreshwa n'ibihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi kugira ngo baze gupanga ndetse baze gukomeza ngo igisirikare bise P5 maze ngo baze guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uyu muhungu kandi arakora inama z'igitaraganya ndetse zinyuranyuranamo ingendo ava mu Bubiligi yerekeza muri Kongo, aho ari gupanga imipango mibi cyane. Biravugwa neza ko ari gukorana na Kayumba Nyamwasa, bakomeje kugenda bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse bamaze no gushinga igisirikare bise P5. Ndakubwira neza ko iki gisirikare ari cyo bashaka guha ibirindiro mu Minembwe ndetse n'ahandi babarizwa abanyamurenge. Niyo mpamvu bakomeza kubagabaho ibitero bifashishije igihugu cy'u Burundi ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo binyuze mu madrone ndetse n'ibindi birokete byinshi cyane. Izi nkuru ndazigusesengurira, uraza kumva aho bihuriye no kuba bashaka kurimbura abanyamurenge. Ndakubwira kandi indi nkuru ikomeye cyane, ni inkuru nanone yemeza neza ko igisirikare cyangura cyamaze guhura n'uruva gusenya. Ndakubwira byinshi cyane. Ingabo za Angola zaje gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zari zaramazwe gushyira mu itsinda rikomeye cyane rikoresha drone ndetse rinakoresha n'ibindi bikoresho bisaba ikoranabuhanga. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko abarenga 28 mu gisirikare cyangura by'umwihariko mu itsinda rikoresha drone bamaze kuba baraswa ku buryo bukomeye cyane bitabye Imana. Ibyabaje benshi cyane bavuga neza ko aba basirikare bari baraje ndetse barazanye na bagenzi babo ngo bo gukoresha stage mu gukoresha izi drone ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ku bufatanye bw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo za Angola. Aba 23 n'amadu bamaze kubahitana, ariko nanone
cyane benshi baribaza ukuntu izi ngabo ziza gukorera stage ku buzima bw'abanyamurenge ndetse n'abandi baturage babarizwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko ababarizwa mu bice biri kuberamo imirwano. Iyi ni inkuru ikomeye ariko inkuru isobanuye byinshi, inkuru yanababaje benshi cyane ndi bugusobanurire. Ntabwo ndi butinde cyane, ndahita nkubwira uko byagenze kugira ngo izi ngabo za Angola zize gupfa ndetse bize kurangira havumbuwe n'ukuri. Ubu tuvugana imirambo yabo yamaze kugezwa i Kinshasa aho bitegerejwe kwiza koherezwa muri Angola, maze igikuba cyamaze no gucika ku butaka bwa Angola. Ibi turakomeza kubiganiraho. Nanone kandi ndakubwira neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo by'umwihariko abari gufatikanya ndetse no guha imyitozo ingabo z'igisirikare cya P5. Izi ni ingabo zashinzwe n'uwahoze ari umusirikare ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, uyu ni Kayumba Nyamwasa, afatikanyije n'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, uyu nta wundi ni Jean Habyarimana. Aba rero bakomeje kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Inama z'igitaraganya zirakorwa. Izi ni inkuru ngiye kukugezaho ndetse ngusobanurira byinshi cyane, ariko kandi ndahera nanone ku bijyanye n'ingendo za Jean Habyarimana, ariko kandi ndahita nkubwira ku bijyanye n'izi nkuru zikomeye cyane. Ariko reka mbere kuri iyi nkuru iri gutrendinga cyane, nimwe mu nkuru zahogoje ibinyamakuru byinshi cyane. Ingabo za Angola abarenga 28 bishwe. Aba bishwe gute? N'abasirikare bari barazanywe kuri ubutaka bwa leta ya Kongo ngo baze gutanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse no kurashisha intwaro ziremereye cyane n'ibindi bisaba ikoranabuhanga ryisumbuyeho. Aba kandi bazanywe mu kuza gufatikanya n'abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater ndetse n'irindi tsinda ry'abacancuro baturutse muri Rumania. Biravugwa neza ko kandi habarizwa n'irindi tsinda rikomeye cyane ririmo abasirikare baturutse mu itsinda ry'umucancuro Prigojine. Uyu nguyu yamaze no kwitaba Imana, ariko itsinda rye rikomeye cyane riracyakora. Abangu harimo bake cyane baje gutanga umusada, nibo bafatikanyaga n'izi ngabo za Angola zaje kwegurirwa bimwe mu bikorwa bikomeye cyane byo gukora operation ndetse no kuguruza izi ndege by'umwihariko iza drone. Abamama 23 kimara kumenya aho bapangira ibi bitero ndetse naho bakorera izi operation, naho bakurikiranira aho urugamba rugeze ndetse nuko biri kugenda, hagabwa igitero gikomeye cyane. Amakuru aravuga neza ko abarenga 28 bapfuye, ariko bikavugwa neza ko harimo n'abasirikare ndetse bivugwa neza ko basoze amasomo ya gisirikare ku butaka bwa Angola, ariko kandi bakaba baje gukora ngo ikimeze nka stage muri uru rugamba. Aho benshi cyane bibaza uko igihugu cya Angola kiri gukorana n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo baze gutanga stage ku basirikare, stage yo kwica ndetse no kurimbura abanyamurenge ndetse n'abandi bari mu bice biri kuberamwo imirwano. 23 rero ntabwo yaboroheye, yabarasheho ndetse biza kurangira ngo abarenga 28 bapfuye bitewe nuko batunguwe n'iki gitero ku buryo bukomeye cyane. Ibintu byatangiye gucicikana, amatelefone aranyuranyuranamo. Tshisekedi byamucanze, perezida wa Angola isoni zamwishe, arasobanura byinshi cyane kuri leta y'amajoro y'iki gihugu. 23 iricaye igeretse akaguru ku kandi, yakoze operation ndetse yagenze neza. Ibyo benshi bakomeje no kugenda bibaza uko biri buze kurangira. Benshi baremeza neza ko imirambo y'aba basirikare yamaze kugezwa i Kinshasa nk'uko amakuru abyemeza, ndetse aho basobanura neza ko bari buze kuba bahagurutswa. Ahangaha ndavuga iyi mirambo yabo yahaguruka i Kinshasa yerekeza ku butaka bwa Angola, aho bivugwa neza ko iki ari ikimwaro gikomeye cyane kandi biri kugenda bigirwa ibanga kugira ngo amahanga adakomeza kugenda veba iki gisirikare cya leta ya Angola cyaje kwijandika mu mirwano y'abavandimwe nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Hakomeje rero kumvikana uruntu ubwo twavuye muri iyo nkuru yabo basirikare bangura bo bamaze no kuba abyitaba Imana. 23 yongeye gukomerwa amashyi ndetse na twirwaneho, ivuga neza ko ibitero bya drone biza kurasa minembwe byamaze kugabanya akarindi. Ariko nanone amakuru avuga neza ko igisirikare cya P5 ni itsinda ry'abasirikare bashinzwe na n'uwahoze ari umusirikare ukomeye mu ngabo z'u Rwanda wahisemo guhunga igihugu ndetse akaba ikigarasha nk'uko benshi bamwita. Uyu ni Kayumba Nyamwasa. Gusa benshi bemeza neza ko afite imigambi itari myiza igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, akaba ari no mpamvu akorana bya hafi n'uyu muhungu wahoze ari perezida uyu wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni Juvenal Habyarimana. Umuhungu we nawe yamaze kuba yashyirwa muri iyi genge aho ari gukorana n'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakuru ndetse barimo n'umukuru w'iki gihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo bakurana inama umunsi ku munsi n'uyu
Jarike Habyarimana ndetse bagakorana inama na Kayumba Nyamwasa ngo barashaka gushinga igisirikare gikomeye cyane cyitwa P5 ndetse baranagishinze ndetse ngo bashaka kugiha ibirindiro Minembwe ndetse no mu bice bya Murenge, aho ngo bafite gahunda zo kuba bahashinga ibirindiro bikomeye cyane ndetse ngo bakajya bahagira nka training wing azajya hakoreshwa n'igisirikare cyabo. Ibi rero ma 23 ntabwo iri kubemerera, niyo mpamvu bivugwa neza ko hakomeje kugenda hakorwa inama z'igitaraganya ndetse n'igisirikare cya MRDP gikomeje kugenda kirwanaho gihagarara kuri ubu butaka kugira ngo gikomeze kugenda akirwanaho nk'uko bakomeje kugenda babiririmba ndetse banabisinyira. Aba n'abasirikare benshi cyane bakomeje kugaragaza urukundo kandi bagaragaza ko bafite ishyaka n'umuhate byo kurwanirira iki gice bavukamo kugira ngo kibe cyabohozwa n'aba baturutse mu bice bitandukanye. Bivugwa neza ko ari igisirikare cyashinzwe ndetse ku bufatanye n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero bisa naho bitari bworoshye ndetse bitari bworohe na gatoya. Nanone amakuru atugeraho n'amakuru avuga neza ko imirambo y'abasirikare bagera kuri 6 b'igisoda cy'u Burundi bamaze kugezwa hakurya ku butaka bw'u Burundi, ariko byateje intugunda zikomeye cyane aho imiryango y'abarundi myinshi cyane yari yateguye imyigaragambyo ikaza kuburizwamo ku gitutu gikomeye cyane cy'inzego z'umutekano zari zafashe umwanzuro wo kuza kuraswa ari wese ushobora kurenga ku mabwiriza bahawe nyuma y'uko bari bapanze kwigaragambya bavuga neza ko batishimira ingabo zabo zikomeje kugenda zigwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ntiwikange ndagusuhuje kandi ngo karibu cyane Top Kivu News n'amakuru agezweho hari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ndakubwira neza ko ari inkuru zihutirwa cyane. Ndakubwira neza ko Top Kivu News wabyumvishe turibanda ku makuru ari kuvugwa muri Kivu zombi ahakontororwa na 23 ariko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane iri guhuza iki gisirikare cya 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Igisirikare cy'u Burundi ndavuga abasoda baturutse hakurya kwa Evariste Ndayishimiye FDNB, abantu baba bakomeje guhatana ndetse bahura n'uruva gusenya. Ndakubwira neza ko iyi mirwano kandi irimo wazarendura bizi. Ndakubwira neza ko abacanco ndetse n'ingabo zangura nabo bahuye n'uruva gusenya. Ndagusuje ariko ngo nikaze nyine ndakubwira ko wankandira like maze tukajya tubana umunsi ku munsi. Iki ni igitondo gikomeye cyane aho ngiye kukugezaho amakuru akomeye cyane utigeze wumva. Inkuru igezweho 23 yabanje guha isomo rikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu mujyi wa Uvira, aho kugeza kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafite amapeti makuru yiganjemo abasenior officers 23 yari yamaze kumenya neza aho bategurira urugamba mu centre ya Uvira. Amakuru akavuga neza ko barafite inzu irinzwe cyane ndetse ku buryo kuhinjira ndetse no kwegera byari bigoye cyane. Intare za Sarambwe zahagabye ibitero inshuro zigira kuri 3. Abakomando barizwa mu itsinda rikomeye cyane rya 23 babigerageza kugira ngo babasha guhitana cyangwa se kuba baburizamo imigambi ikomeye cyane iri gupangwa n'izi ngabo z'u Burundi muri ibi bice. Ibi byose ntibyakunze 23 yaje gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Iyi ni drone nkubwira drone ya kamikazi itandukanye na drone zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se n'izindi rukobutazi cyangwa se n'utundi drone dukoreshwa mu ntambara. Iyi ya kamikazi yo ni drone zirikwaho igisasu cyangwa se ikindi ushaka kujyana ahantu maze yaza kuhagira ikakirekurana yigahita isandara. Ni kamikazi n'ubwiyahuzi. Iyi niyo 23 yakoresheje ndetse itanga isomo rikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse aho bivugwa neza ko abasirikare bakomakomeye ndetse bifashishwa mu gupanga urugamba bamaze kuba bahitanwa ni drone ya 23 ikimeze nko kwihorera ndetse no gutanga isomo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ni izindi nkuru nkugezaho ariko iyo ni imwe mu nkuru nyamukuru. Hari inkuru zitugeraho nanone zemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakozweho operasiyo ikomeye cyane n'igisirikare cya 23 mu mujyi wa Uvira. Indayikubwira ariko kandi nanakubwira neza ko umunyamakuru wo ku butaka bw'u Burundi ashobora kuba yamaze kuburirwa irengero. Uyu yakoze iki? Ndakubwira kandi muri izi nkuru ko twirwaneho yabashije guhitana abakoruneri bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC by'umwihariko mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu iyi special force. Aya makuru ngiye kuyagusesengurira bitewe nuko namaze kukubwira ku bijyanye n'inkuru y'igitero 23 yamaje kugaba ku basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse
abayobozi bakuru aho bari baherereye mu nyubako iri mu isantere ya Uvira hariya mu mujyi wa Uvira. Iyi nkuru yo ntabwo ndi buyitindeho, ariko kandi namaze gukubwira uko byagenze ndetse gusobanurira impamvu M23 yakoze iyi operation. Ni mu rwego rwo kuburizamo ibitero ndetse n'imigambi mibisha ipangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko igamije kurasa ndetse no kurimbura Minembwe, dore ko izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi babyiyemeje. Ariko kandi M23 na MRDP, izi ngabo za twirwaneho zibarizwa mu mutwe w'abanyamurenge, nazo zikomeza kugenda zirwanaho. Reka mbanze nkwinjize mu nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 bo mu itsinda ridasanzwe rya Special Force bongeye kwinjirira ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. N'amakuru yagaragaye ko operation yakozwe iturutse Kabunambo ya mbere, ndetse bikavugwa neza ko yari yapanzwe nuko igisirikare cya M23 cyari cyamaze gutega umutego umeze nkaho ari umushibuka, ndetse M23 yari yamaze kuzenguruka ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari mu bitero bikomeye cyane baturutse Mikenke. M23 irabareka bamaze kugenda ibirometero hejuru ya 2, itangira kunyuza ingabo inyuma izazengurutse Kabunambo ya kabiri, maze biza kurangira zifashe umwanzuro wo gutangira gusheringa. Iyi operation yagenze neza ku buryo bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi zatatanye cyane, wazarendo zitangira kurasa mu kirere ndetse zaheze mu ishamba rya Mikenke. N'amakuru agaragaza neza ko M23 hano yahise yafatira intwaro zikomeye cyane n'amasasu, ibyo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi batabashije kwirukankana muri uwo muhanda mugari unyura muri iri shyamba. Ambushi ndetse n'ibitero byo gusheringa urufaya nibyo M23 yakoreye icyarimwe, biza kurangira izengurutse izi ngabo. Amakuru aravuga neza ko kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora uko gishoboye kose ngo kirwaneho muri ibice, nyamara biza kurangira bitagenze neza nk'uko amakuru abigaragaza. Abaturage benshi babonye ibingibi bavuga neza ko nubwo bari bakiryamye ariko babonye urufaya rw'amasasu menshi cyane guhera mu gitondo hagana saa 10 ndetse no kugera mu rukerera nk'uko bagenda babitangaza. Ariko kandi bakaba bamaze kumenyera amasasu nubwo akabi katamenyerwa. Ku murongo wa telefone tuvugana n'abaturage baherereye kwa buriya butaka batubwiye neza ko amasasu yabaye menshi cyane, ndetse batangiye kumva imbunda ziganjemo iziremereye, batangira gusohoka hanze, ariko baza kubona neza ko M23 ariyo iri kudomina cyangwa se iri guhashya isubiza inyuma izi ngabo za leta ya Kongo. Bafata umwanzuro wo kwiryamira, ibigaragaza icyizere gikomeye cyane izi ngabo za M23 zamaze kurema muri aba baturage. Ibintu bigaragazwa nuko iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda kigarurira imitima, ni ibintu byagaragaje neza ko iyi operation yanagenze neza nk'uko amakuru abivuga. Nanone kandi ndakubwira indi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza gukora uko gishoboye ngo giteranye igisirikare cya M23 ndetse n'abarubarizwa mu mutwe wa MRDP twirwana izi ngabo z'amanyamurenge. Nk'uko amakuru agenda bigaragaza, abanyamurenge bakomeje kugenda bashyirwamo ibishuko ndetse berekwa ngo ukuntu bashobora gukorana n'ingabo z'u Burundi, ariko basaze basizoye, ndetse baravuga neza ko badashobora kwemera gukorana n'ingabo z'u Burundi zabarebereye igihe kinini cyane kandi zikomeza kugenda zibagabaho ibitero. Bibaza uko ukwica ashobora kugukiza ndetse n'iki cyaba gihindutse. Ibi kandi birakomeza kugenda bishimangirwa nuko igisirikare cya MRDP cyakomeje kugenda gitera utwatsi ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bibagabwaho n'ingabo za leta ya Kongo n'abarundi, bagakomeza kwerekana neza ko umugambi mubisha w'ingabo z'u Burundi ugamije kuba wabacamo ibice badashobora kugeraho, mu gihe bari kubona neza ko ahubwo icyo barwanira gihujwe na M23 ndetse na MRDP. Bagomba gushyira hamwe ibikomeje guhangayikisha ingabo z'abarundi. Iyi ni propaganda yatangijwe na leta ya Bujumbura ndetse na leta ya Kinshasa kugira ngo barebe uko bagonganya M23 ndetse na MRDP, bitewe nuko bamaze gushyira imbaraga hamwe bakomeje kugenda barwana ndetse barwanira intego imwe yo kubohora ndetse no kuba bagerageza gusubiza abaturage bahunze mu buzima busanzwe, ndetse bakarwanira uburenganzira bwabo bwo kongera kugira igihugu, dore ko bakomeza kugenda bameneshwa. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi barabarizwa mu bice bitandukanye byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga muri Uvira n'inkengero zaho, ibice bitandukanye aho bakomeje guhangana n'ingabo z'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone n'amakuru atugeraho yemeza neza ko umunyamakuru wabajije perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva ibibazo byinshi cyane bikaza kurangira yivuyemo, yamaze guhigishwa uruhindi. Biravugwa neza ko ishyaka riri ku butegetsi ryamaze kuvuga neza ko uyu muhungu yamaze kugaragara nk'umugambanyi, ngo yabajije perezida ibibazo byinshi cyane ndetse biza gutuma perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yinyuramo. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi bitari bikwiye kugira uwo byegekwaho,
kubiganiraho kuko perezida afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ndetse agasubiza icyo ashaka nk'umuntu mukuru, ariko aba ntibabyumva. Baravuga ko uyu munyamakuru afite abamutumye. Iyi nkuru ye turakomeza kwitoza, turaza kugenda tuyibabwira, ari nako nkubwira indi nkuru ikomeye cyane. Amakuru atugira hano nene aravuga neza ko Twirwaneho yamaze guhitana abakoloneli 3 b'igisirikare cy'abahibu. Iyi ni special force ikomeye cyane ibarizwa mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse na Wazalendo. Iyi ngo ni itabaraho rukomeye. Abakoloneli bagera kuri 3 bishwe gute? Ni operasiyo ikomeye cyane ubwo abakoloneli bari bayoboye ibitero byerekeza Iminembwe ndetse ma 23 ifatikanyije na MLDP Twirwaneho baza gutega amagrenade mu nzira ahagombaga kunyura imodoka irimo aba bakoloneli, ibyaje gutuma bahita bitaba Imana. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko irari isomo rikomeye cyane iki gisirikare cya 23 cyongeye gutanga nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone inkuru y'incamubwonko ku gisirikare cya leta ya Congo nuko bivugwa neza ko ibiganiro biri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi bitari buze gutanga umusaruro uwo ari wo wose uri avantage ku gisirikare cya leta, ahubwo bisa nkaho 23 ari kugenda ibyungukiramo ibigiriramo amahirwe. Ibi turakomeza kugenda tubiganiraho.